Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Puls tržište kapitala. Moje ime je Kristina Mitrović, a u narednih 60 minuta govorit ćemo o temi koja je ključna za vašu sigurnost, mir i budućnost. U pitanju je životno osiguranje. Moj današnji sagovornik je izvršni direktor Viner štediše životnog osiguranja u Crnoj Gori, posjeduje veliko iskustvo u industriji osiguranja, vješt je u pregovaranju i poslovnom planiranju. Sa nama je gospodin Andrija Pešić. Dobrodošli i hvala vam što ste pronašli u gustom rasporedu, pretpostavljam da budete sa nama danas. Dobar dan, hvala vama na pozivu. Evo za početak da nam objasnite ulogu osiguravajućih kompanija u razvoju tržišta kapitala. Osiguravajuće kompanije imaju veoma bitnu ulogu u razvoju stabilnosti čitave ekonomije, pa samim tim i u stabilnosti razvoju tržišta kapitala. Prije svega uloga osiguranja se ogleda naravno u njihovoj primarnoj ulozi, a to je preuzimanje rizika za sve neželjene, neočekivane situacije koje se mogu desiti sa vašom imovinom, životom, zdravljem i tu su da preuzmu, da kažem, taj rizik tih događanja. Ali ono što je primarni fokus našeg današnjeg razgovora je drugačija uloga, a to je uloga institucionalnog investitora. I to bih želio pomalo i slikovito da objasnim o čemu se tu radi. Naime, zamislite kompletno tržište osiguranja kao određeni inkubator, odnosno kasu u koju se sliva sav novac svih osiguranika kroz premiju i taj novac, sve to što se slije, prije svega služi za određene rezervacije za slučaj da se isplati novac, naravno, kada dođe do tog nekog neželjenog događaja i sa te strane, da kažem, osiguravajuća društva gledaju da taj novac uvijek bude na sigurnom, da se čuva, da bude uvijek na raspolaganju za slučaj takvih nekih događanja. Međutim, nije to da taj novac uvijek treba da tu stoji i da miruje, jer, da kažem, u tom slučaju mu određeni dio vrijednosti propada tokom vremena. Tako da osiguravajuća društva gledaju da tu količinu novca, ogroman dio tog novca koji dobiju od strane klijenata, na neki način investiraju u skladu sa pravilima svoje nadležne agencije, to je Agencija za nadzor osiguranja, što znači da ulažu u sigurne finansijske instrumente koji im daju određeni prinos i koji su dovoljno likvidni da za slučaj bilo koje potrebe osiguravajuća kuća može realizovati taj finansijski instrument, doći do novca koji bi platili štetu osiguraniku. Tako da sa te strane, ako uzmemo za primjer treći kvartal prethodne godine u Crnoj Gori, kraj trećeg kvartala, osiguravajuće kompanije su imale finansijskih ulaganja u vrijednosti od 250 miliona eura. Što znači da se radi o jako ozbiljnom novcu za ekonomiju Crne Gore. Je li to više nego što je bio slučaj prethodnih godina? Da li smo se unaprijedili, da kažem, i u polju pismenosti kada je životno osiguranje u pitanju? Ukazuje li nam to da negdje se, kažem, pomjeramo i da počinjemo da više razumijemo osiguranje? Ovako, samo da se malo ogradim da ta količina novca koju sam pomenuo, 250 miliona eura, dolazi i od neživotnih i od životnih osiguravača, znači da je ukupno tržište. Dobar dio toga novca, čak i većina, dolazi od životnih osiguravača i taj novac, ta količina raste iz godine u godinu. Bruto fakturisana premija čitavog tržišta, pa time i životnog osiguranja raste najčešće i u dvocifrenim iznosima iz godine u godinu, tako da koliko god imali zamjerki, realnih zamjerki na stepen finansijske pismenosti stanovništva, jednostavno moramo biti realni, ne biti previše ni kritični prema našim građanima, jer ne dolazi do financijskog opismenjavanja, ne može doći ni na silu, ni preko noći. Znači, neki koraci se ne smiju preskočiti u tom putovanju, da kažem, sticanje financijske pismenosti, za sve treba vrijeme, tako da mogu se složiti da stepen financijske pismenosti možda nije na zadovoljavajućem nivou, ali idemo ka tome. I radimo na tome upravo i kroz ovaj projekat. Apsolutno pozdravljam projekat Komisije za tržište kapitala, ovaj podcast, mislim da je to prava stvar, ali opet kažem, za sticanje zadovoljavajuće financijske pismenosti potrebne su stvari na koje možda ni regulator, ni tržište ne može u dovoljnoj mjeri uticati. Znači, prije svega vrijeme,
onda naravno politička ekonomska stabilnost, rast ekonomije, rast životnog standarda stanovništva. Znači, ako ne postoji dobar životni standard stanovništva, džaba ova naša priča, džaba svi napori i tržište i regulatora da se utiče na povećanje finansijske stabilnosti. Želim da primijetim, jel tako, da u zadnje vrijeme dolazi do rasta životnog standarda stanovništva. Sa druge strane, što je jako bitno za svu ovu priču, tržište depozita u Crnoj Gori je posljednjih godina da kažem ide u prilog, iz razloga što su kamatne stope na depozite jako niske u Crnoj Gori, tako da ta neka pasivna štednja kroz depozite u bankama većini stanovništva nije toliko zanimljiva u smislu da štede na dugi rok. Većina novca koji se nalazi u bankarskom sistemu, a njega je jako dosta za crnogorske prilike, radi se o milijardama eura, su u ogromnoj većini na tekućim računima ili na štednji po viđenju. Iz razloga što su kamatne stope na oročene depozite skoro identične kao na štednju po viđenju, tako da kažem, imamo ogroman pool, ogromnu svotu novca koja je u bankarskom sistemu i koju možemo na neki način aktivirati kroz neke finansijske instrumente tržišta kapitala. Sad, vaša kompanija je odavno prisutna na tržištu kapitala kroz državne obveznice. Šta je razlog velike aktivnosti u ovom dijelu i vaše kompanije i cijelog tržišta? Ovako, mi smo, kao što ste u uvodu rekli, prije svega životni osiguravač. Znači, životno osiguranje je jedno konzervativno ulaganje i dugoročno. Što to znači? Ugovori o životnom osiguranju traju najčešće do 25 godina. Radi se o kontinuiranom ulaganju manje svote novca kroz taj period i jako je konzervativno u smislu smanjenja potencijalnog rizika investitora. Znači, ulaže se u konzervativne finansijske instrumente. Sad, to sa druge strane znači da su državne obveznice praktično idealan finansijski instrument za takav način ulaganja strane klijenta. Jednostavno idu jedno s drugim gotovo pa potpuno savršeno. Znači, ono što taj proizvod podrazumijeva, državne obveznice sa druge strane gotovo 100% prate. Što znači da su državne obveznice, ajde da kažem, najsigurniji način ulaganja na finansijsko tržište, da obezbeđuju određenu stopu prinosa. I što je naročito bitno jeste da svojom ročnošću uglavnom dobro prate ročnost ugovora o osiguranju. Kažem uglavnom, mi bismo voljeli da to bude savršeno praćenje u smislu da ako nama ugovori traju 25 godina, da i sa druge strane imamo adekvatan plasman tih sredstava, odnosno kupovinu državnih obveznica na isti taj rok. Ono što sada imamo, da navedemo je tako kao sa državnim obveznicama Crne Gore, da eurske obveznice, znači eurske obveznice koje su nama zanimljive za kupovinu, imamo najdugoročniju tranšu koja ističe 2029. godine, što je samo, ili sad dođe 4 godine. 4 godine, da. Nakon toga postavlja se pitanje šta će se dešavati, tako sa državnim obveznicama, tako da mi smo već došli u situaciju, ne samo mi, nego i ostali osiguravači u Crnoj Gori, da razmišljaju o drugim finansijskim instrumentima. Od koga najviše zavisi šta će se desiti? Od donosioca ekonomskih odluka u Crnoj Gori, naravno, ali ne samo od njih. Znači, treba da se shvati da nije lako izaći na tržište obveznica i emitovati obveznicu od 30 godina. Jednostavno, treba da postoji određena stopa potražnje za takav finansijski instrument, znači od velikih svjetskih fondova koji bi bili eventualni investitor. I negdje vjerovatno svjetska ekonomija to diktira. Apsolutno. Oni sa druge strane treba da prepoznaju našu zemlju kao jednostavno dovoljno sigurnu za tako dug plasman. Jesmo li dovoljno sigurna država za to? Ja se nadam da će svaka naredna emisija državnih obveznica u eurima biti sve duža i duža. Jer to vam isto kao da pojednostavimo sa fizičkim licima kada uzimaju stambeni kredit. Ako ste jako dobar klijent, ako je vaš posao siguran, ako imate dobra primanja, možete uzeti kredit na 25 godina, je li tako? Tako je. Ako niste savršen klijent za banku, banka će vam dati opciju kredita na 15 godina ili na 10 godina, što vama ne odgovara, ali tako, jer onda je vaša obaveza veća rata. Tako da, mislim da svima bi odgovarala što duža obveznica,
naročito nama, jer, kažem, sa te strane pratimo ročnost naših obaveza i ročnost naših ulaganja. Sa druge strane, zašto smo mi, kao i čitavo tržište, u posljednjih godina bili jako aktivan učesnik na tržištu domaćih obveznica, prije svega primarnom i sekundarnom, nije bitno, jeste jako dobar prinos koji su te obveznice davale. Znači, u određenom momentu na sekundarnom tržištu smo mi mogli da kupujemo obveznice koje su nama obezbeđivale 6, 7, čak i 8% prinosa na godišnjem nivou, što je za nas jako dobro. I vjerovatno dobra motivacija za dalje. Apsolutno, znači dobra motivacija za dalje. Mi smo svjesni da u budućem periodu te prinosi na državne obveznice na sreću i države neće biti baš toliko velike, neće biti 8% ili slično, ali da će biti dovoljno dobre da nama budu atraktivne za kupovinu, da ne bismo morali da izlazimo na međunarodno tržište obveznica, jer to opet usložnjava proceduru, povećava troškove, utiče na neke naše dodatne troškove procjene rizika drugih obveznica, jer opet crnogorsku ekonomiju znamo, potencijalne obaveze, probleme u državi dovoljno dobro znamo da procijenimo taj rizik bolje nego, recimo, državnu obveznicu neke druge zemlje, članice Europske unije. Pomenuli smo već finansijsku pismenost, šta bi to trebalo uraditi kako bi se ona u Crnoj Gori poboljšala, a koliko su građani Crne Gore upoznati sa konceptom investiranja? Pa dobro, znate kako, opet kažem, ne bih želio da budem previše kritičan prema građanima. Znači, građani jednostavno, znamo svi, prolazimo, mi smo građani, tako, pa prolazimo određene krize kao ekonomski činioci i prije svega treba stabilnost, treba sigurnost, treba dobra, stabilna i transparentna regulativa finansijskog tržišta, što stvarno mislim da imamo u posljednje vrijeme naročito, znači naši zakoni o investiranju, o otvorenim investicijnim fondovima, naš zakon koji prati našu primarnu djelatnost je jako modern, transparentan, prilagođen Europskoj uniji, tako da stvarno ne vidim da je regulativa problem, ali jednostavno i sami građani prate ono što je, da kažem, dovoljno za njih sigurno i atraktivno. Što je negdje, što bi mi rekli, trend. Pa i jeste. Jer ima negdje i toga, rekla bih, da se trend u tom nekom smislu prati, iako je možda trend previše, da kažem, moderna riječ za ovako ozbiljnu temu, ali približnija je, da kažem, možda većem dijelu građana. Pa tu ste potpuno u pravu. Eto, i sami smo svjesni posljednjih 30 godina koliko su određeni trendovi uticali na određene navike i našeg stanovništva. Vi se sigurno ne sjećate, ako ste bili rođeni tada, ja se sjećam, nažalost, na sreću, sjećam se određenih piramidalnih šema 90. godina, koje su naravno nudile ogromnu svotu novca za uzvrat za vašu investiciju, koji su naravno sve propadali, jer jednostavno nije bilo nikakve ekonomske logike iza toga, ali bilo je trend, jel tako, bilo je atraktivno dovoljno da bi ljudi uzimali to. Sredinom 2000. godina je bio trend aktiviranja tržišta kapitala u Crnoj Gori, svako se time bavio, ljudi su uzimali kredite. Baš u prvom podcastu sam sa gospodinom Željkom Drinčićem pričala o tome. Ljudi su uzimali kredite nenamjenski, ulagali u hartije od vrijednosti kojima apsolutno nikakvo znanje nisu imali, niti su imali nikakvu pripremu za to, jednostavno dolazili do određenih i loših situacija, naravno. Sad je trend kripto tržište, ne znam imali ste, ako se sjećate, jedno vrijeme i ekspanziju radnje koje su otkupljivale zlato, pa je to ostalo. Pa ste imali, eto da ga se sjetimo, i čuveni Čejl prije godinu dana, dvije. Mladi ljudi su pogotovo bili upoznati sa tim i uključeni, rekla bih, pokušavajući da nešto sa time postignu. Koliko su uspjeli, ne znamo. Znamo što se sve desilo. Znači, jednostavno, za neke stvari je potrebna adekvatna regulativa. To za neke stvari od ovoga što smo pomenuli iz 2000-ih i prije toga čak nismo ni imali, tako i klijenti su bili prepušteni sami sebi i dolazili u situacije da, nažalost, i finansijski imaju određeni gubitak. Sada imamo regulativu dobru, tako da vjerujem da se slična situacija nikad više ne može desiti, ali jednostavno znate kako i ljudi gledaju šta im je dovoljno atraktivno, a lakše, a nemaju rizika.
Znači, do prije par godina smo imali jako atraktivne kamatne stope na depozite u domaćim bankama, koje su se kretale, ne znam, 5, 6, pa i neko vrijeme čak i 8%, i ljudi jednostavno su se opredeljivali za to što je bilo dosta sigurno, što im je davalo dobar prinos i nisu jednostavno bili dovoljno zainteresovani da dio toga novca transferišu u tržište kapitala. Sada je malo drugačija situacija, tržište depozita je neatraktivno, tržište nekretnina po meni momentalno nije dovoljno atraktivno za investiciju, tako da tržište kapitala i sa te strane dolazi u prvi plan. Tako da, ako mogu da pohvalim tajming ovakvog projekta, stvarno je savršen. Nadamo se da će uroditi plodom sve ono što smo zamislili u samom startu. Pa znate kako, mislim da je ovo idealna varijanta saradnje, regulative i tržišta. Znači, jedno bez drugog apsolutno ne može u ovakvim projektima. Znači, bez te saradnje, bez razumijevanja druge strane, jednostavno to bi bilo dosta jednostrano i ne bi moglo toliko da pomogne kao ovakva interakcija koju zagovaraju obje strane, odnosno regulator i tržište. Sada pređemo na onaj drugi dio, da kažem, današnje teme, a tiče se jednog novog, da kažem, proizvoda koji ste lansirali u Crnu Goru. Možete li nam ukratko objasniti šta je Unit Linked proizvod? Da, hvala na prilici. Unit Linked je za nas u Crnoj Gori novina, relativna novina, jer već postoji skoro 2 godine. Mi smo počeli sa prodajom u junu 2022. Znači skoro 2 godine. Taj proizvod je prisutan u tržištima zapadne Evrope, Amerike, razvijenog istoka, svijeta, znači Japana, Australije prije svega, decenijama unazad. O čemu se radi? Da moram prije toga malo da napravim uvod, da malo objasnim tradicionalni koncept životnog osiguranja, znači ono što je funkcionisalo prije Unit Linkeda kod nas, odnosno što i dalje funkcioniše kod drugih osiguravajućih kuća u Crnoj Gori. Znači, životno osiguranje je nešto, to štedno, takozvano štedno životno osiguranje je nešto što, rekao sam malo prije, konzervativan ugovor na duži broj godina sa kontinuiranim malim ulaganjima, i osim naravno što pokriva rizike neočekivanih životnih situacija, nezgoda, intervencija zdravstvenih, nažalost i smrtnog ishoda, klijentu, odnosno osiguraniku, garantuje isplatu osigurane sume za slučaj doživljenja po isteku toga ugovora. I da kažem, uz određenu kamatnu stopu, takozvana tehnička kamatna stopa, koju osiguravajuća kuća garantuje svo vrijeme. Sad, znači, dok je stabilno tržište kapitala, dok su stabilne stope prinosa, dok su stabilne stope depozita, dok je čitavo tržište stabilno, to je jednostavno lako nekako i proračunati i stopu prinosa koja bi klijentu bila atraktivna i koja bi nama bila dovoljno atraktivna da bi mogli da ostvarimo neku razliku između onoga što garantujemo klijentu i onoga što mi dobijemo investiranje, da bi naravno i mi pokrili naše troškove. I to je bilo određeni broj godina. Mi smo u Crnoj Gori od 2010. znači prvih polovinu toga perioda, kažem, bilo dosta stabilno, nije bilo inflacije, kamatne stope su bile stabilne i klijenti su kroz proizvod životnog osiguranja imali kamatnu stopu od 3% na godišnjem nivou, što znači u zbiru na kraju njima donese određenu osiguranu sumu koja je ovako dosta atraktivna. Međutim, onda su počele da padaju kamatne stope na ulaganja. Znači, jedno vrijeme vi niste mogli kupiti dovoljno atraktivan finansijski instrument, znači pričamo 16. do 21. godine, 20. godine otprilike, znači tih nekih 4-5 godina, kamatne stope na depozite su padale, stopa prinosa na ulaganje obveznice je bila jako niska, a mi smo sa jedne strane imali obavezu prema našim klijentima na 3% na godišnjem nivou. Jednostavno, vi dođete u situaciju da kažete, ok, za buduće klijente moramo oboriti tu kamatnu stopu sa 3 na 2,25, 2, 1,25 i tako dalje. Znači, jednostavno spuštate jer ugovori su vam jako dugi i vi trebate da čitavo vrijeme rezervišete određenu svotu novca. Mnogo naprijed da razmišljate šta ćete. To u ekonomiji uvijek nije lako je kad je sve stabilno, ali pitanje je koliko ta stabilnost traje. Tako da, jednostavno smo negdje došli u situaciju da nam proizvod nakon pada te tehničke kamatne stope sa 3 na 1,25 jednostavno nije dovoljno atraktivan
za naše klijente. Jednostavno se ne kupuje. I kad ste u poziciji prodavca koji nešto prodaje, ako ne postoji tražnja za tim proizvodom, morate biti dovoljno fleksibilni, dovoljno brzi, dovoljno proaktivni da pokušate nešto da promijenite. Mi stvarno imamo sreću u našoj kompaniji u Crnoj Gori da je sastavni dio grupe koja posluje na 30 tržišta u centralnoj i istočnoj Evropi, koja ima ogromno iskustvo, 200 godina poslovanja i u mnogim od tih tržišta već je razvila unit link proizvod. I naravno smo dobili neke inpute tada kada je ta tehnička kamata stopa počela da pada, kada nije bio dovoljno atraktivan proizvod, inpute da razmišljamo o unit linku. Sad, znači, to je negdje, ja kažem, primarni razlog. Unit link je zapravo proizvod gdje prije svega ne postoji ta garancija u smislu tehničke kamatne stope. Zato što mi taj štedni dio, investicijni dio premije koju klijent nama plaća ne ulažemo u neke finansijske instrumente koje donose fiksni prinos, kao što su obveznice, kao što su depoziti u bankama, nego ulaže u jedinice otvorenih investicijnih fondova koje nemaju fiksnu stopu prinosa, mogu da osciliraju u zavisnosti od kretanja na indeksa i generalno kretanja na finansijskim tržištima, tako da sa te strane da kažemo, omogućavaju klijentima da ostvare mnogo veći prinos nego što bi to... I to je vjerojatno jedan od ključnih benefita ovog proizvoda. Apsolutno, znači jedan najveći zapravo benefit jeste to. Znači sve ostalo, da kažem, se može porediti sa tradicionalnim životnim osiguranjem u smislu da su rizici koje osiguravajuće društvo pokriva apsolutno identičan kao i u tradicionalnom, tako i u unit link proizvodu. Međutim, to ste dobro izdvojili. Znači, glavni benefit za klijenta jeste da taj investicijni dio premije ne ide u neku konzervativnu državnu obveznicu koja vraća neki prinos, ali ne prinos koji bi njemu bio atraktivan, nego ide u kupovinu jedinica investicijnih fondova koji u najvećem broju godina u svojoj istoriji donose jako dobru stopu prinosa. Možete, kao jedan dobar argument za to imamo, recimo, svjetski poznati, priznati, najjači vjerojatno svjetski indeks S&P 500 koji za proteklih 100 godina ima prosječnu godišnju stopu prinosa od 11%, što je nevjerojatno dobro, tako, za naše klijente, prije svega. Pomenuli smo dakle šta je glavni benefit, postoje li još neki benefiti koji se ističu, da kažem, kada je ovaj proizvod u pitanju? Pa znate kako, proizvod je dosta originalan za naše tržište, još uvijek smo sami na tržištu, znači još uvijek, iako imam informacije da određeni drugi životni osiguravači već rade na razvoju sličnog proizvoda, tako da smo mi naravno se trudili, gledali da osim samog uvođenja proizvoda, klijentima obezbedimo da bude dodatno atraktivan, da bude... Negdje rekla bih i fleksibilan, je li tako? Budimo razne fleksibilnosti, da on sa nama klijent zajedno učestvuje u kreiranju njegove pojedinačne investicione strategije. On također klijent bira u koje će fondove ulagati. Upravo to, znači on sam pravi, da kažem, uz našu pomoć svoju investicionu strategiju. Što to znači? U svakoj pojedinačnoj polisi unit linka je sadržano minimum 2 investiciona fonda koji sa nama sarađuju. Znači ti investicioni fondovi mogu biti agresivni, da ulažu u akcije, prije svega u akcije koje naravno mogu biti malo rizičnija hartija od vrijednosti. Imamo druge fondove koji su prije svega obveznički, što znači da su mnogo sigurniji, ali sa manjom stopom prinosa. Eto, mogu da se pohvalim da radimo i sa jednim ESG, odnosno zelenim fondom, koji sva svoje ulaganje vrši u zelene tehnologije. Tako što je svakako za pohvalu. Apsolutno, znači i to je, da kažem, jedan dodatni benefit da kroz ulaganje u ovaj fond ljudi mogu da utiču na neki način na kreiranje boljeg svijeta u budućnosti. Tako da, kako bih vam rekao, klijent nije prepušten sam sebi, znači ne izlazi sam na vjetrometinu tržišta kapitala, jer bi mu se moglo dogoditi ono slično što se dogodilo prije godinu dana prethodnim generacijama, nego jednostavno uz našu pomoć, jer mi opet gledamo da taj miks fondova bude dobar,
siguran, atraktivan za klijenta, da se kombinuju razne stvari u tom miksu, da sarađujemo prije svega sa renomiranim fondovima. Znači sa fondovima koji imaju određeno iskustvo, određeni benchmark, određene prinose u prethodnom periodu, određenu strategiju investiranja koja odgovara i našim ciljevima i ciljevima naših klijenata. Tako da sa te strane jako, da kažem, fleksibilan proizvod. Kada ste odlučili da ovaj proizvod lansirate u Crnoj Gori, pretpostavljam da ste nalazili na razne izazove. Šta je bilo negdje najizazovnije i da kažem vama onako lično možda najteže? Jeste li u nekom momentu se zapitali da li u Crnoj Gori zaista ovo može da funkcioniše? To se nisam zapitao, definitivno. Ja jednostavno, mi u našoj kompaniji nismo takvi. Znači, sve izazove gledamo, koji nam dolaze, tako gledamo da prevaziđemo i vidimo u njima nešto pozitivno, priliku za razvoj i naše kompanije i tržišta, tako da se nikad to nismo pitali. Naravno da smo se sretali sa izazovima, jer je u pitanju nešto što nije postojalo na našem tržištu prije toga, kako će klijenti shvatiti, u kolikoj mjeri će shvatiti. Međutim, znate kako, kad imate iskustva sa sličnih regiona iz kompanija koje su na sličnom nivou tržišta, na sličnom nivou razvoja kao mi, kompanija naših sestrinskih iz grupe koje su na sličnom nivou razvoja kao mi, vidite da oni prave uspjeh, onda nekako to da vjetar u leđa. Naravno, izazova je postojalo. Što je potpuno prirodno. I dalje postoje izazovi. Onako, ako mi pitate direktno šta je meni bio najveći izazov, nikada ja nisam sumnjao da ćemo mi to tehnički zaokružiti kako treba. Jer naravno imamo vrhunske timove ljudi koji to mogu da odgovore tom zadatku, ali i ja da kažem da imamo vrhunske timove prodavaca koji će to na najbolji način približiti našem potencijalnom klijentu. Međutim, mislim da je tu najveći izazov bio privući kvalitetne fondove s kojima bismo uspostavili saradnju. Jer jednostavno neke stvari moramo biti svjesni. Tržište Crne Gore nije previše atraktivno za velike svjetske fondove, jer naravno sve one stvari koje smo ranije pominjali, i veličine tržišta, i životni standard, i nedovoljna finansijska pismenost. I ta neka stabilnost. Stabilnost, jednostavno ne možete očekivati da neki BlackRock dođe u Crnu Goru da stavi na raspolaganje svoje jedinice za trgovinu u Crnoj Gori. I onda morate da vidite s kim ćete da sarađujete. I vjerojatno kada postavite neke, da kažem, standarde koji su potpuno prihvatljivi i u skladu sa našim tržištem, onda vjerojatno dođete do toga da je to potpuno ok i da treba da prođe neki određen period i da će onda ljudi definitivno razumjeti ovaj proizvod. Pa naravno, kao što smo već par puta rekli, treba vrijeme za sve, naročito za nove stvari, nedovoljno jasne klijentima, ali nekako i mislim da i mi kao kompanije životno osiguranje već dobijaju određeno ljepše svjetlo kod našeg tržišta, da ljudi već shvataju važnost životnog osiguranja i mislim da tržište već to malo drugačije, odnosno pozitivnije percipira i kompletno životno osiguranje i nas i proizvode, i ako mi kao velika kompanija sa ogromnim iskustvom, tradicijom, sa dobrim rezultatima, sa tržišnim učešćem koji je za ponos, razvijemo ovakav neki proizvod, opet da kažem, to povećava neku sigurnost klijenata da je to prava stvar. A da li je regulatorni okvir u Crnoj Gori bio spreman za ovakav tip proizvoda? Ili je bilo potrebno da se dese neka određena prilagođavanja? Pa određena prilagođavanja se jesu desila, ali znate kako, regulatorni okvir jeste postojao, međutim, kada sa naše strane nemate dovoljnu želju i spremnost nekog učesnika na tržištu da nešto razvije, to ostaje, ajde da kažem, neko mrtvo slovo na papiru, znači postoji regulativa, ali ne postoji nijedna osiguravajuća kuća koja bi u to željela da krene. I mi smo negdje s krajem 2022. godine ozbiljno odlučili da uđemo u tu priču i onda smo gledali regulativu, naravno, i vidjeli da to sve tamo postoji, ali to tako kako postoji, nekako smo došli do situacije da na taj način nećemo moći da privučemo fondove. Jer bilo je tu nekih zahtjeva koji jednostavno ne bi bili dovoljno zanimljivi i atraktivni za potencijalne fondove da uđu u Crnu Goru.
Međutim, to je, ajde da kažem, bio neki realni izazov koji je bilo na sreću lako riješiti. Što tu moram posebno da istaknem je da kakav god izazov i problem postoji u regulativi, ako postoji razumijevanje od strane regulatora za tržišne procese, ne postoji taj izazov koji se ne može riješiti. Znači, samo smo sjeli za stol i rekli, ovo treba, ako želimo, i vi kao regulator i mi kao osiguravajuće kuće, da idemo razvijanju ovog proizvoda, ovo bi trebalo malo korigovati na način da mi to preuzimamo na sebe, privučemo određene fondove da uđu u Crnu Goru. Opet kažem, kada imate razumijevanje regulatora s druge strane, to nisu nerešivi problemi i tu se pričam vezano za regulativu osiguranja, znači Agencije za nadzor osiguranja. Sa druge strane, moram istaći, nešto sam vaš gost, ali moram istaći Komisiju za tržište kapitala i zakonsku osnovu, odnosno zakon o investicionim fondovima, koji je jedan jako liberalan i modern zakon, koji, da kažem, na jedan relativno lak način dozvoljava stranim fondovima iz zemalja Evropske unije da svoje jedinice kojima upravlja društvo za upravljanje fondovima u nekoj zemalja Evropske unije učini raspoloživim za trgovinu u Crnoj Gori. Takozvani pasporting, što smo mi u dobroj mjeri i iskoristili prilikom razvoja ovog proizvoda i animirali naše partnere, partnere naše grupe, da registruju za trgovinu jedinice svojih fondova iz zemalja Evropske unije. I naravno, da ne zaboravimo, osim njih, pojavio se još jedan domaći investicijni fond, odnosno društvo za upravljanje, koje je otvorilo domaći investicijni fond, koji je nama i sami partner u ovom proizvodu, jer je sastavni dio naših paketa. Tako da, eto, regulativa je nešto što, da kažem, nije uklesano u kamenu. Znači, ako postoji dobra volja, ako postoji inicijativa tržišta, lako se prevaziđu određeni problemi i naravno ako to nisu neki problemi koje nije moguće prevazići, kada je ovako nešto u pitanju, stvarno smo naišli na otvorena vrata, da kažem. Kako biste ocijenili trenutnu ulogu unit-linked proizvoda u širem kontekstu razvoja tržišta kapitala Crne Gore? Pa znate kako, unit-linked je, da se nadovežem na prethodno pitanje, unit-linked je u dobrom dijelu aktivirao tržište investicijnih fondova u Crnoj Gori. Neću kažem da investicijni fondovi u Crnoj Gori nisu postojali bez unit-linked. Jesu. Međutim, iz komunikacije sa samim tim fondovima koji su postojali prije nas, smo dobijali informacije da se njihove jedinice ne kupuju u mjeri koju su oni to očekivali da će biti prilikom te procedure pasportovanja iz zemalja Evropske unije u Crnu Goru. Iako su imali jako dobre distributivne kanale, stepen konzumiranja tih fondova u Crnoj Gori nije bio dovoljno zadovoljavajući. Tako da, pojavom unit-linkeda, jedinice investicijnih fondova su prije svega postali pristupačni jednom mnogo većem broju ljudi kroz naše aktivnosti, naše kampanje, našu saradnju sa prodajnim kanalima. Kažem da smo bili jako aktivni u privlačenju novih fondova u Crnoj Gori. Nakon nas su se pojavili još drugi fondovi koji su isto iskoristili to takozvano pasportovanje. U posjedu sam informacija da će još par sličnih procedura da se odradi u narednom periodu, da će još određena druga društva za zastupanje, društva za upravljanje iz zemalja Evropske unije iskoristiti pasportovanje, tako da kažem da ne bih rekao baš da smo mi od nule pokrenuli tu priču, ali mislim da smo u dobroj mjeri doprinijeli pojačanim performansama tržišta kapitala u dijelu investicijnih fondova, prije svega broja, njihove aktivnosti, broje jedinica, odnosno prometa koji se ostvaruje na tržištu investicijnih fondova u Crnoj Gori, renomea fondova koji su prisutni, tako da mislim da smo imali jako veliku ulogu u tome. Postoji li razlika u interesovanju za ovaj proizvod u odnosu na ono ranije životno osiguranje, da kažemo na neki način tradicionalno, kada govorimo možda o starosnim grupama, o profesijama kojima se bave korisnici?
Pa ovako, tradicionalno životno osiguranje je, opet kažem, nekako, da ne budem grub, jer to je isto naš proizvod, ne bih želio da zvučim previše kritičan, ali je više pitanje, osim naravno pokrića rizika koji je identično u oba slučaja, više kao neka pasivna štednja. Znači više za ljude koji nisu skloni investicijama, nego kao što ste imali depozit u banci, ja ću da štedim tamo, neka je 1% kamate na godišnjem nivou, ali to je meni sigurno i želim da u to ulažem. Ovdje se radi ne o pasivnoj štednji, nego o aktivnim investicijama, o aktivnom učestvovanju na tržištu kapitala. Znači, iako niste vi kao fizičko lice, vlasnik polise naše kuće, niste vi direktno učesnik tržišta, vi kupujete našu polisu, a mi za vas se pojavljujemo kao kupac jedinica, znači to moramo da razgraničimo, ipak na neki način učestvujete kreiranjem svoga investicionog paketa, količinom rizika koji ste spremni da ostvarite kupovinom jedinica i aktivni ste učesnik u tom procesu investiranja. Sad, sama ta razlika, sama ta distinkcija može da vam da neki uvid o nekim potencijalnim ciljnim grupama i šta se između ta dva proizvoda razlikuje kod potencijalnih klijenata. Znači, ovaj proizvod je, primijetio sam na osnovu tih više od 18 mjeseci aktivnosti, jako interesantan, mnogo interesantniji mlađoj publici, mlađim klijentima. Ljudima koji su već na neki način učesnici na tržištu kapitala, kroz kupovinu akcija, kroz investiranje preko aplikacija, jer tako kupovinu jedinica fondova svjetskih ili nekog fonda koji prati određene indekse ili samih akcija ili kripto tržišta, šta god već. Znači, ti ljudi već imaju naviku investiranja i ovo im dođe kao neki, ja da kažem, lakši način, jednostavni način. A prije svega su svo to vrijeme i životno osiguranje. Znači, to sam primijetio da je jedna ciljna grupa kojoj tradicionalno životno osiguranje nije bilo nimalo zanimljivo. Jednostavno je bilo jako teško prići, jer im nudite nešto što je štednja, što je pasivno, što je možda njima dosadno, što je konzervativno. Negdje se pronalazim u tome, da budem iskrena. Super. Znači, tako da mi je ovo vrlo interesantna tema i oblast. Znači, vi ste to jednostavno imali zatvorena vrata prema mlađim ljudima ranije. Znači, pričali ste im stvarima koje njima nisu bile, koji su im bile dosadne. Jednostavno nisu željeli da pričaju o nekoj štednji na 25 godina i tako dalje, šta će biti, šta neće biti. To je bilo nezamislivo za njih. Međutim, ovo je već nešto što je i njima otvorilo vrata za životna osiguranja, za unit link, za fondove i tako dalje. I vidim da je to jedna niša klijenata koji je jako dobro reagovala. I to me raduje, moram priznati. Negdje mi se nameće i pitanje, s obzirom na to da smo svjesni koliko u Crnoj Gori posljednjih godina ima stranaca, tačnije ljudi koji su došli iz različitih zemalja, kako okruženja i Europe, da žive ovdje ili privremeno borave, koliko su oni zainteresovani za osiguranje kod nas? Ovako, to vam je odlično pitanje, iz razloga što sam ja neku svoju mini strategiju za razvoj unit linka bazirao i na stranim ljudima. Iz više razloga. Znači, da se vratimo na osnovne koncepte životnog osiguranja. To je dugoročnost ugovora. Znači, životno osiguranje se jednostavno, osim za slučaj nekih zdravstvenih stvari, znači pokriće rizika smrti, nezgode i tako dalje, pravi na dugi rok. Znači, ovo što ima tu neku štednu ili investicijnu komponentu se pravi na duži rok, znači 20-25 godina. Tako da tradicionalno životno osiguranje je nešto što je prije svega namijenjeno domaćem stanovništvu i stanovništvu strancima koji su se opredijelili da ovdje žive. Jer dobar dio koncipiranja proizvoda životnog osiguranja tradicionalnog se zasniva na zdravstvenom stanju tog klijenta.
Znači, mi moramo znati sve o njegovom zdravstvenom stanju, da on bude iskren u odgovoru na naš upitnik, da znamo kakva je njegova istorija, da li ima otvoren karton u nekom domu zdravlja, da li se redovno liječe nečega ili ne, i tako dalje. I to jednostavno za strance nije lako ni saznati, jel tako? Može neko doći prije pola godine u Crnu Goru i tada odlučiti da živi, jednostavno vi ne znate šta je on imao od nekih potencijalnih zdravstvenih problema prije toga. Tako da, koncept tradicionalnog životnog osiguranja nije nešto što se moglo lako prodavati stranim ljudima, upravo iz tog razloga, a zapravo i vi na neki način i nemate previše ljudi stranaca koji su se baš opredijelili da do kraja života ovdje budu. Znači više je to neki privremeni boravak. Sad imate sa druge strane Unit Linked koji se orijentisao na investicije i gdje mi u određenoj komunikaciji sa tim ljudima ističemo taj investicioni dio u smislu da možemo napraviti za njega specijalni paket gdje nam možda i nije toliko bitno da li on ima određenih zdravstvenih problema ili ne, iz razloga što ćemo na minimum svesti taj naš rizik prema njegovom životu, zdravlju, nekim neočekivanim događajima, a maksimum dati upravo na njegove investicije. Tako da, sa te strane, mislim da smo napravili jedan idealan proizvod koji može naći svoju publiku u strancima koji su opredijelili da žive u Crnoj Gori i već mogu reći da ih imamo. Ne previše, da se razumijemo, ne previše, ali imamo u našoj bazi klijenata Unit Link proizvoda nekih par desetina, da kažem, stranaca za sada. I da negdje zaokružimo ovaj dio priče, eto, kome biste preporučili ovu vrstu proizvoda? Svima. Vama. Da, pomenuli smo mlade ljude, da su se oni kroz ovaj proizvod malo aktivirali kada je životno osiguranje u pitanju, kada su u pitanju ulaganja. Imamo naravno i dio stranaca koji je zainteresovan, vjerovatno će to vama biti u nekom narednom periodu ciljna grupa, ali konkretno zašto bi, na primjer, u različitim nekim životnim dobima se neko odlučio baš za ovu vrstu osiguranja, a da pritom možda nema nikakvo predznanje o osiguranju generalno, kako da im to negdje u najkraćem i najprostijem približimo? Dobro, ja sam se malo šalio, a i nisam se šalio. Znači, naš proizvod Unit Linked je dovoljno fleksibilan da može da privuče razne generacije potencijalnih klijenata. Prije svega smatram da je najbolji za mlade ljude kojima su investicije bliže nego nama starijima, ali u svakom slučaju i za ljude sa srednjih godina, pa i malo poznije ljude u poznijoj dobi, ovaj proizvod može biti atraktivan opet iz istog razloga kao za strance. Za ljude koji možda imaju određene zdravstvene probleme bismo smanjili taj rizik njegovog zdravstvenog stanja prilikom ulaska u osiguranje, a potencirali tu investicijnu komponentu, tako da sa te strane ne bismo imali neki problem generacijski u prihvatanju tih ljudi u osiguranju. Ono što je zašto je ovaj način ulaganja po meni sigurniji za klijente od individualnog nastupanja na tržištu kapitala je upravo taj naš, ajde da kažem, institucionalni kišobran. Znači mi kao akcionarska kompanija koja je godinama uspješna u Crnoj Gori, koja ima i ostale svoje proizvode, naravno, ima odlične performanse, odlično tržišno učešće, jako stabilna kompanija. Mi štitimo naše klijente od mogućih grešaka koje on može sam da napravi. Znači, mi mu jednostavno ne dozvoljavamo da on ode i sam preko aplikacije neke kupi neki fond za koji on sam nije nikada čuo i koji mi nikad ne bismo ni predložili da kupi, je tako? Zato što fondovi s kojima mi sarađujemo, da kažem, na neki način ih i pratimo, njihove performanse, dajemo određene savjete, u poziciji smo možda da neki od njih i isključimo u budućem periodu ako vidimo da njihove performanse nisu zadovoljavajuće za naše tržište. Tako da sa te strane, za sve one ljude koji žele samostalno da investiraju na tržištu kapitala, mislim da im je sigurnije da to rade kroz Unit Linked proizvod. A i sa finansijske strane, i to moram malo da pojasnim, ako bi se pojedinačni individualni investitori pojavljivali na tržištu kapitala kao potencijalni investitori u jedinice investicionih fondova, imali bi određene troškove.
ulazne troškove, izlazne troškove, troškove održavanja svog portfelja kod društva za upravljanje i tako dalje. Kroz Unit Linked mi, da kažem, opet kao onaj akumulator, kao ona kasa koju sam pominjao u prvom dijelu priče, prikupljamo novac od velikog broja ljudi i pojavljujemo se kao jedinstveni klijent pred tim društvima za upravljanje investicijnim fondovima i na taj način smo u poziciji da kroz pregovore, jel tako, da od njih dobijemo bolje uslove za naše klijente, u smislu da ih te transakcije manje koštaju nego da oni to sami rade. Tako da kogod je zainteresovan za nastup na tržištu kapitala kroz fondove, mislim da mu je trgovina kroz učešće u Unit Linkedu najbolja moguća opcija. Mislim da smo dovoljno pojasnili sve što se tiče ovog proizvoda i mislim da smo negdje kroz ovaj razgovor u ovom, da kažem, većem dijelu, tačnije razgovor, uspjeli da motivišemo naročito mlade ljude, što je nama uvijek fokus, ali ajde da čujemo sad kakvi su planovi za dalji razvoj i prilagođavanje ovog proizvoda specifičnostima crnogorskog tržišta i koji su dalji planovi vaše osiguravajuće kuće u nekom, ajde da kažemo, nekom narednom periodu od godinu, 2, 3, 4, tako otprilike. Ovako, mi smo već u tih prvih 18 mjeseci od lansiranja Unit Linked proizvoda vidjeli, naravno, prateći performanse prodaje na tržištu, da je on već kod nas postao neki best seller u našoj bazi proizvoda, lepezi proizvoda koju nudimo klijentima. Tako da, ajde kažem, mi većinu naših nekih inovativnih koncepata koje radimo u narednom periodu fokusiramo na razvoj samog Unit Linked. Znači, neću kažem da su nam ostale stvari pale u drugi plan, ali jednostavno Unit Linked se nametnuo kao nešto što bi trebalo dodatno promovisati i mi konstantno radimo. Znači, nismo se tu zaustavili, eto, razvili smo, idemo i to je to. Znači, proizvod je daje dovoljno slobode da kroz naše neke proaktivne aktivnosti razvijamo taj proizvod. Uvodimo nove inovacije, uvodimo neke stvari koje sada momentalno ne postoje, jer nečega se i ne možete sjetiti kad pravite proizvod, možda vam nešto ostane u drugom planu, možda tad nije pravi moment da se to ubaci u sami miks, nego u nekom narednom periodu i mi to svakako razvijamo, već imamo neke ideje. Ono što mogu sada možda da kažem jeste da ćemo svakako raditi na uvođenju nekih dodatnih fondova u taj miks, iz razloga ne zato što, ne daj Bože da smo nezadovoljni postojećim fondovima, apsolutno nismo, performanse su odlične, nego jednostavno da bi smo iskreirali neki možda bolji miks za možda neku potencijalno zanimljivu nišu klijenata. Znači uvijek osluškujemo šta bi to neki novi fond mogao da privuče neke nove klijente u tu priču. Tako da vjerojatno će to ići u tom nekom smjeru. A još što radimo vezano za Unit Link, a što može biti zanimljivo naročito mlađim ljudima, jeste njihova interakcija, odnosno njihovo samo učešće u svom paketu koji su napravili, da kažem. Znači, jako nam je stalo da tim mladim ljudima približimo, omogućimo, da kažem, da kroz svo vrijeme trajanja tog ugovora oni na neki način učestvuju u njemu. Oni mogu da prate, je li tako? To je bitno. Ako sam dobro razumjela, da prate ono što se dešava. To želimo, oni mogu, naravno, oni znaju koji fondovi su u sastavu svog paketa i oni to mogu, da kažem, pasivno da prate, ali mi na neki način želimo da im omogućimo da kreiramo neku platformu gdje oni to mogu da rade non stop, gdje mogu da na neki način utiču u izmjenama svog paketa tokom životnog vijeka polise, u smislu raznih prerada, povećanja premije, dinamike plaćanja, dodatnih uplata koje mogu i sada da rade, ali da na neki način da im olakšamo to, da mogu dodatno da plaćaju na toj polisi određenu svotu novca, da prate portfolio, da prate stanje, da prate prinose i tako dalje. Znači da jednu interaktivnu platformu im osmislimo, jer znate sami, malo prije smo rekli da mladi ljudi su više orijentisani na to, na tehnološke inovacije, a ne na papir i ovo. I na nešto što im drži pažnju, definitivno. Apsolutno. Sad tu moramo imati u vidu, naravno, i ostala moguća ograničenja postojeće regulative koja se mogu desiti, znači neke stvari jednostavno
određeni regulatori dalje insistiraju na papirnoj formi, tako to može biti neki izazov, ali vjerujemo da ćemo naći neku dozu dozvoljenog da mladim ljudima privučemo dodatno e-meeting. Eto, kad već pričamo o mladim ljudima, za kraj negdje mi se opet nameće jedno pitanje koje se vezuje za trendove, jer znamo koliko živimo brzim životom, koliko se sve brzo mijenja, koliko mi brzo moramo da prihvatamo te promjene i da se prilagođavamo. Ima li nekih naznaka ili da li postoje vaše neka predviđanja da će kada je životno osiguranje i generalno to da kažem polje djelovanja, kada govorimo o tome da će biti nekih možda promjena na globalnom nivou, nekih promjena trendova, nekog drugačijeg pristupa? Pa dobro, životno osiguranje zadržava taj neki prizvuk konzervativizma iz razloga što životno osiguranje tradicionalno shvatano je, hajde da kažem, nekako kreirano da obezbijedi ljudima neku privatnu penziju. Znači da kreira neku svotu novca tokom vašeg ulaganja, koje traje 20 godina i više čak, da vam kreira neku svotu novca koja će vam pomoći, da kažem, u danima kada odete u penziju. Jer to, da kažem, poželjni ishod životnog osiguranja sa svih strana, i sa strane nas, naravno i sa strane klijenta, jer bi to značilo da će oni doživjeti istek trajanja ugovora. Tako da je to win-win scenarij za sve. I klijenti u tom scenariju, naravno, očekuju da raspolažu određenom svotom novca koji će kasnije koristiti kao neku penziju. Stoga su, da kažem, moguća ulaganja od strane osiguravajućih kuća dosta konzervativna i pravilnici jednostavno našeg regulatora ne dozvoljavaju da mi špekulišemo tim novcem. Zato smo pričali o državnim obveznicama, o sigurnim fondovima i tako dalje. Tako da jednostavno to neko klasično životno osiguranje je dosta tvrdoglavo i odbija da se tako lako promijeni i da prati neke globalne trendove. Znači, sve nam se nekako svodi na aplikacije, zbog toga vas ovo i pitam, jer smo potpuno se prebacili na taj digitalni virtualni svijet kad su sve sfere životne u pitanju, zbog toga mi je bilo interesantno. Aplikacije sigurno, privlačenje mladih ljudi kroz aplikacije definitivno, ali u osnovnoj srži životnog osiguranja se neće puno promijeniti. Znači, to će i dalje biti jedan konzervativan, siguran posao prije svega, koji nije sklon nekim eksperimentima, nekim špekulativnim ulaganjima, sumnjivim poslovima, apsolutno. Znači, prije svega sigurnost ulaganja klijenata na prvom mjestu. Aplikacije su, da kažem, neki instrument koji će približiti to i u tome ćemo svakako tražiti način da idemo. Gospodine Pešiću, mnogo vam hvala na razgovoru, na svim ovim, vjerujem, korisnim informacijama, ajde ne kažemo samo mladim ljudima, nego svim generacijama, i nadamo se da će u nekom narednom periodu ovaj proizvod i sve ono što nam dolazi kada je u pitanju osiguranje još više zaživjeti, da će ta pismenost kada govorimo o tržištu kapitala biti sve bliže svima nama, i eto, nadam se da ćemo ponovo imati priliku da kroz neki period razgovaramo možda na sličnu temu, da vidimo dokle smo stigli. Također, nadam se, hvala puno na pozivu, bilo mi je veliko zadovoljstvo i jako prijatno razgovarati. Zadovoljstvo je moje. Vama hvala naravno na pažnji što ste bili sa nama prethodnih sat vremena. Mi nastavljamo da vam spremamo one važne priče koje se tiču tržišta kapitala. Do gledanja.